rapa easy dawa be shakam da mala dream anyebo dawa ndabe espectro pekutu kana ni man kambana ya male tatunu da damgo yeah na ku take flight no nda na bipi ka mba proso mino ni chan airport ma ko yewa ne to na pyongo ngunan konko pain pe inside no o yipa da lo shefa ko ya na pompon ka konko ka tara pompon akula nye samdi ya kena ka man za change ka nan basa ngonya ka wow yundo onji distance ma kan ko chanwa ka nin tam yina nin ka kulli ramro ko kam nan ta para lo shel pro ko yela ne kyan ngona nyen ne to pa ne ma ne ngon kulan to pa na ne ma ka nin tam yina nin rafa easy oh so ora yelo et akaro ngonya asum dawa amika visa Iceland visa kanda mala ne so ka ami obi otuma nini be wula ko degem passport ma kaya ne Iceland kan chana so ne flat shell ne ma me de chana Iceland so kutu tele changa nyamu resi sambara ka konko especially to northerness ma binye to northerness ma de jarba ma kutu tele orajo nan de be akademia kan ba promayel no ade wuni nyansa da wa boda wana kapa ma jesu nula ko yelo la okay nula ko yelo to bango me Iceland visa kanko anyebo Iceland me de Europe so nkana makaso mane fancy como nkana te jirba chana de tum na karma api you know akuto yeba nearby ma choosing one this case choosing one of fancy makaso como jirba chana ka me mal like opportunity na save one person life but nearby ma ngon ka en save to bro choose one choose one dawa baza nun good no demi pompo ate kaba yila wakata to asra como jirba be bu'min dirba ban sha'an nan ka gupiana ba man nearby ma yinon tuna ko ha save choose one ngon ka en save katinyanya fancy mamma kaso comme jirba kana ka kana banir ba yima be a bu'n dira ka gu kana da kujim na save me you know nirba yima nyango watcher ma question man yedana ngon ka yan save ngon ka yan ki to nta zon ta mele sanso ka yan zanzan we have for the first time man pon yele ya na show your friend how to catch the fish but don't give him the fish so gwaran tope ka to asra ma zon ta mele ya dagban silminga jato ka jato nyo ama silminga re nkunyo so ko rayi se yanga zonzon o tamron bela Iceland so abarna wum nyanya he gwaram da prepare me ai bu bantuma ke na yan gome dan wuma so for the first time enti aso kan pom mi wala Mr. President so me meet la the youngest ngono ku ye the youngest silmin bela dagban silmin bela ko partner so kayan buho base ki ban shema ke dir da amfani nyanya so tarara so marana yele ka kasaroma ka bugumna mi nyu pasarama ngon kamburo na la yinon ready a first time anyen yi se yanga wula nya feelings to film ngona na la yer pam kabo rapa easy dawa be shakam da mala dream anyebo dawa ndabe espectro kama ango ndabe espectro la anyebo amakar play man na demjare kama ka pana kutoka airport wula kara kwa yuna Ghana bro nira pekutu kana ni man kambana ya male tatunu da damgo na ku take flight no nda na bipi ka mba proso mino ni chan airport ma ko yewa ne to na pyongo ngunan konko pain pe inside no yipa da lo shefa ko ya na pompon ka konko ka tara pompon akula nye samdi ya kena ka man za change ka nan basa ngonya ka wow yundo onji distance ma kan ko chanwa
ka nintam yina ninni ka kulli ramro ko kam nan ta pana lo shel pro ko yela ne kyan ngona nyen ne to pani mane ngon kulan to pana ne mane ka nintam yina ninni oh so ka badiga passport ka badiga passport ngul ka yula picture ka bo hana ya akena amma wantin Ghana efforts ma pasunda nan bai shaka bafruwara yawa ora yelo et akar won ngonya asum dawa amika visa Iceland visa kanda mala ne so ka ami obo mi otuma ma ni be wula ko degim passport ma kaya ne Iceland kan chana so ne flat channel ma me de channel Iceland so kutu tele changa nyamu resi sambara ka konko especially to northerners ma binye to northerners ma de jarba ma nkutu tele orajo nan de besha akademia kamba promayel no ade wuni nyansa da wa bodama na kapa ma jesu nula ko yelo la okay nula ko yelo to bango mi Iceland visa kanko anyebu Iceland me de Europe okay ka lo shel pro ka Africa yeah so flight channel en pema de channel Europe so visa mani to Europe definitely transit kaya nan shapolo kana pa Iceland so ngumbu mila so kamba ko jira airport bo mi na kala da tumna nan transit lo shel obo mi utuma mani ni mana ka o degen passport man chanto bo asmi paso ndeni mana ni Iceland ni to kasmi pa bana yo ni to cha wona anzangna tetwaga no nan sorry ni so yara yisa from Kotoka and Katinan transit country den sankara nan transit Amsterdam ajila ni mane nanda udi Amsterdam da kuna transit chance Spain can that be 1 week okay so nyawanya na transit buyim bala from Ghana to Amsterdam Holland balema kana yini manan lan kana Spain from Spain to ka spend time just for Spain kana yisa kana Iceland wow ampana sermentanga expectation anda tsahara yuna instrument tanga shama wulanye la nanya hankala bi da ta'ame nda ko yuna shama nguna nira be Ghana gwa ka yunda TV zo shama la no kan ko nyele reality da cloud ma da change me ka anye time agwa ka rupai dum Ghana amika nira yi Ghana kanama and time adanya so that tell Europe kayun time karnya grananya 5 Ghana okay kan you wana da funye kama 6 7 okay ne ya malinyel that bishaka cloud ma blue wish ayul tumban so anda de yanga kana bakana arati harawne silmen tan al-arab wabo da kunya ko kina silmen tan ariya nyala al-arabi wala nanya ahankal zancha to the plan that anyere lari dama nda pummi bam pumjen mana kanto story he benterma de story mini de pays yarane ka izinyele yani bo antum de me bantum so ngara ku mini de pays de tunan la mbotuma foi kananya den chanisha so da wannan izi da wannan izi Europe ma da wannan ai tuna nguna to Ghana nguna amal freedom amale ayen kanang na ambarsha anang da ambarsha ama chongo nguna anang ambarsha ma kulan to nang le even the para ku to nang le gbo weda ma gba ku ta time no ku ta kanang la especially Iceland worry oh ta time ka to nang ambarsha ka al inir ma gba ka nang kama so kam comport lo manga Ghana ka very up and down kama Ghana ay ko gallo la kam ka so kam ko bolo so lura di ngere jila bi ka so kam yugo du mesi kon ko borsha ma ko to nyela life ma hon pin up and down so turu ma me be sha chongwa no do pala chongo be sha kam is organize ngala kama bu control ritme da ma da mana kama big prison ama kamala freedom ban sha kam da tono control ya hal ayan nan call nan ba da tum na limit ya to ashan ba ko to yarla indirect call wow ani go the different system jongo chati pe to ashan ampana tuma ulanya a first time tuma bro to nira kana okay chati na kello shepa an kana anti shina ne biao ara espectre manari ya nyarla ban sabla bi wula kana hatinya ban sabla
to nda ba mi so so nguna amma na rayin kana ba fuma da mi so te yanwa okay ka yelma nan kamna kamino jine ane bo okay ka yi de gan banana ka banan botuma da ko jam pe ko wala na Basha, I'm good, and you? Yeah. Tell me. Yes. Okay. Which time? I'm in Mute now. Yes. Okay. Okay, an gumda. So mba pro nda yani o malozo so yemo anyebo. So e kana nimito. So lanzuma ashero raka Iceland to Rabila Spain. Okay. Anyebo so Spain kanda mito lazuma ka obayel manum girlfriend be yemo. Mumi got girlfriend. Ghanaian. Yeah, no, girlfriend man Nigerian. I'm a Ghanaian guy new. Do one when you're Ghanaian. Go girlfriend mami in Nigeria. Yeah. So, okay. So Nigeria girl ma be pemene obia dama. Omro drama. Kan Bambi Iceland to come be Spain. Okay. So ko yel mani girl ma mini bi ma ko mbia so o me mene mba prenam ne be shama family brothers nielti so nature ni to mino bi ma mino permanent to bia. So the nila set up ka move out pa bang ni mpemba system ma shamane. Okay. So an kana ta pagi lady ma da sa ko yogo du ta ka ta nyama mandu ka gerbi be wara ta la hall be ni man store ma tamte what happened lady ma there are para na on da be shapulwa drangela kama one room konko bedroom anya one ka che hall. Okay. The kitchen so hall ma kama ndabe ko mno babi be duma pu so couch pun kanda do la ko ma ane ai su kom na ga en tala man sha ma pu nan kana hall ma pu na che ma pu na ga en gersa shi for how long ka say lala? Yeah, that's still almost 4 months before. You see, anya yeto akete share ma nirwa pamila na kadama ten share store ma gwaram pun store mbele wo nirwa pamila nje ka perception mata na kadama yiku shiri nya mekleme ati shela lo shel problem ngane shimi amal gbana ban sha kam wa amaka gab shi ma konko karnan yela ane yam ba'lar la so sane la ba'la bo ma yi bo ganam nam mabil go prakla pam ban yela la ba'la bo ma kana ko kallo shel fo ane yam ba'la kana an ko en tab man zan leba jargo ta kayne biaran kam den yoga na la zan la solo so anda biani mana biaran da wum da yeto ashana to jaran dum danda bu madama ora nan free woman nguna ya min do da dir fira nya service akam so da nan good ko do bendir gina min we chanti nan shopping kuna yanga ko do raka tidira so tra nan good ama maybe in bonne yisamba ne ko ne kuna late sasha ko jesuli yerma okay so denam da nya ayeto amo so yeah ma ora ka problem. Okay. So nira de gbana ma na ma pumpungo nirma me mino jini biala so definitely dada me muna onye tinwa na be sham so to so attitude that change lab biala ni okay so the tip nangba nangla move. Okay, so then that is our opportunity can now ka move from out ni mane anta ja kam yar na kara men ka video ma kara nan wa'alam amma min ne nirbo pambian me yin interest ni more about that imi bo ni more about that yan so ha me na la ashay kala ka subscribe because next one nan kana katna indi fila ba yin mama mi karnyela zon yin day off kan ya call nin kan ma job ma nyo arabiane bi yirabiane nan ka ki kan ma la job ma da zo ti ya tuama tenen fu'leme ama da tuama tindi difila to asama ka tinyanya gana tankane ka to jina dagban pulo blodan ka to jina dagban pulo ngana aba jin dagban ye kinta poka kan boka ka po zogo nan ban sha kan za
me to nyara ka da ban so ma phone da mana a check la bani so pa sa shel kama wum do yila ngon ka check ka fans ma ban ngom fans nya because mana mbala sa shaka me ku nya la ni rwa da tun kala ba pila yuwa o yila no ban sha kam za ha maka so mon fans wula bani ba ma pi me yino ngon ka ku bor pa bro badin ma ne shama nkuto pi kama fancy kan borwe makasi da ma bazza banan da same music okay din cha dik kana rap music makasi kan pi dik kana singing fancy so okay you have chance banir ba yi ngoma so nkana makaso mane fancy kuma nkana to jirba kenan da tum na karma api you know akuto yeba banir ba yi ma choosing one this case choosing one of fancy makaso comme jirba chana ka me mal like opportunity na save one person life when nearby ma ngon ka en save to bro choose one doko shimo choose one da baza nun good no demi pompo te ka ba yila wakata to asra comme jirba be bu'min jirba ban sha'an ka gucena ba me nirba yi ma yinon tuna ko ha save choose one won ka en save bo kayila won ka en choose kayila mo na ma bon tage ka gucena karmi ko opportunity ma duke ka nirba yi ma ka ba pi you yen survive ba nirba yi ma ngun yen survive warane ma yi fans yunu so ma so ka ku jim nam nyanya we ku question nguna da nan ha to madirgo ne la question wa to pigi di nyanyine drop a comment kat nyanya fans mamma kaso comme jirba kana ka kana banir ba yi ma be a abun dira ka guka da ku jim na save you know nirba yi ma nyango watcher mama question man yedda ne ngon kayan CV ngon kayan ki it's up to you man gba ko to answer la question wa ogba no ko to answer amanyene yeri nyanyine pi man yeso dinya ban shaka za next time tem meet ya ha